Di ba diri nagingon dia, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, Elohim is my helper. I will not fear. What can man do to me? Matthew 28:19, nagingon dito, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Kinsa may nakig-ugan sa imo ha? Di ba ang presensyang Rabo ni Yeshua? So, dili ba day enough? Kung iyang presensya nakig-uban nimo always. Pagkanindot soon, ha? Una ingon that we have the powerful presence in our lives always. So nakig-uban si Rabo ni Yeshua. Sa imong pagpanagbaw, sa imong pagpamuhat, bisag asa ka, nakig-uban siya nimo. So, muna ingon nga, Elohim is my helper. What can man do to me? O, pagkanindot kayo nga, ang presensya ni Rabo ni Yeshua, kanunay nag-uban-uban nato. Nga naman, kung sa man nasa presensya ni Rabo ni Yeshua, number 1 nga nag-uban-uban sa presensya ni Rabo ni Yeshua, unsa? Joy.